Sanibonani madoda amakhulu. Ndodendala. Yebo Khehle. Dr. Nkabe esandleni sokudla. Yaphila. Bese kuba inkunzi. Indodendala. Akekho kumuntu ongazi ukuthi noma ungayaphi makuthiwa ndodendala suke kushiwo kushoba lenkonkoni phansi ezweni laseNewcastle eDix. La tholakala khona shoba siyabingelela Bayede magumbamana omhlaba sizwe ngezizwe lo khulumayo ushoba lenkonkoni umphehlweje ngaphansi kwamanzi idlubula dlende sikana ubamba isadla umuntu samkhafulela ngamathi la ngalibalela ugogo logobelisa lika Sempondo uvuma lovuma ezizwe angithi ngiphekwe phansi isigadla senyama esafele emazweni undabaza abantu ziyakhulumisa umaxoshwa emfene kwela kube embodla ngithi sengikhona kusazoba njalo kuphinde kube njalo futhi kwakunjalo nasemandulo angazi ke Goli noma abantu baseGoli banazo yini ibongo shoba ngoba eGoli inzalo kaBesters kanti ibongo sisuke sizisukela entweni odlule kuzona noma izisukela ezishweni nasezageni kodwa ke sizozwa ngaye ukuthi uthini uDoctor wezinkabi uDoctor weinkabi umpheki weinkabi ukuthi awukuzisho nje inkabi yeinkabi ukuthi wena ungubani Hey sanibonani nonke umhlaba wonke uDoctor Nkabi lo Magibelo umbhembhethe umfazi efuna isibhedlela esingena abaguli esingahlala abaguli wonke umuntu ongena yegula nje ngiyasuka yabheja futhi ngiyalungisa ukuthi uzophuma esukumile ngiphekiwe phela mina ugogo logobile usaloka Sempondo uvuma uvume ezisweni phansi mawungayazi ngithi phezulu ngithi phansi kwamhlaba uyalingana lapho mina ngahamba ke ngayophekwa neje kwavuthwa mina itshela sale manzini nawe namhlanje ngisatshe ngithi sandla siyabusisa sandla siyathinta sandla siyaphilisa ngithi ke siyabonga mina ngikhona eGoli danki hayi ngiyanizwa ninomfutho ungafunga ukuthi hayi nithengiwe iphile egazini lento khehla lamakhehla ikhona iyaphila isegazini angithi yonke into emhlabeni ihambisana nokuthi kuhamba nesiphiwo sakho yini nanendlela ekwenziwa ngayo ebese kuba inqubo omgomo yezinto ezenzakalayo okunye kuyimfihlo noma abantu bengakubuka bekubheke kuyadinga ukuthi bese kuba nenjula njengoba sikuleli hlathi nje sisehlathini lenjula sijulile la ehlathini sisendaweni ekahle ejulile siphethe konke ongakudinga kokulekelela isimo somuntu kusuka kwezamabhizinisi kusuka kwezomndeni ukubuya size emakhaya silungisa sonke isimo sokuphila esikhona nganansi injula ekhona la kwaSpokhali sisehlathini lapha la kutholakala khona into ezijulile kwasigadla senyama esafele emazweni undaba zabantu siyakhulumisa sila phansi kwamhlaba uyalingana kwakhubalo ndiwe egcekeni sithi kusazoba njalo kuphinde kube njalo futhi wenkabi wekhe asibakhulula abantu sibatshena into yokuphila iyatholakala la ekhaya abantu abasondele bonke abafuna ukuphakama abanezinkinga emsebenzini abanezitha phela emsebenzini kunabantu namhlanje umuntu akulwisile ngathi yena uqashile kodwa ukhuhla uthi naqashwa nibabili bonke abantu abafuna imisebenzi bonke abantu abafuna ama promotion bonke abantu abanama business abathi bakhathele ukuhlupheka abakhuphuke baze kwamhlaba uyalingana abasondele bazothola into yokuphila ngikhuluma phone ezinyanga zakithi bakithi singayishiye emuva ngoba ziningi izinyanga ezithwasile ezingana impumelelo namhlanje azibuye zizothatha amandla amasha la phansi kwamhlaba uyalingana mina ngithi kubo uzothi kude kanti la lento abasondele bonke njengoba kunezimpondo la ekhaya kunakho konke umuntu angakucabanga emqondweni wakhe ngaleso sikhathi mina ngithi uDr 2+2 akatholakali ku Facebook akatholakali ku WhatsApp akatholakali ku TikTok umthola nje ecingweni mina ngokushoyo ngithi gogo logobile saluka Sempondo of Mafumani wena ofume esiswini sigadla senyama sofela emazweni indaba zabantu ziyakhulumisa ayisuka madoda iyaphila lento nongathandi novuma nongavumanga novuma ezizweni ngithi ongathandi lalela lento iyaphila man sondela uzophila nawe babushobo khehla lamakhehla uyazi wenkabi sisakule ndawo nje sisenjulweni zinto zonke eziphethe injula ezitholakala la ekhaya izinto ezinokuphila izinto ezenza ukuthi umuntu uma ngabe efisa lokufisayo ebese kuyenzeka akukona konke ke okuhambisana nengozi noma mhlambe sizothi lokhu kubi kuhle konke okwenzakala la ekhaya angithi phela la ekhaya siyaphilisa njengoba ubona nje nawe kunanamaladi la amaladi emfihlakalo lapha
ngoba ubona izinto zikhona izinto zonke lezi ezenza ukuthi kube khona ukuphila ngaphansi kwesimo sasekhaya. Uyabona ke nje kuthule sila kunezibani lezibani ezokukhanyisela isimo sakho sokuphila. Akuzona izibani zokwenza izinto engenye indlela. Kunezibani futhi esithi masiyisebenzisa kule misebenzi esiyenzayo zibe izibani ezikahle zokuthi zivikele wena kanye nomndeni wakho. Angithi phela kuyaphilwa la esigadleni senyanga. Angithi babushoba kunabafundisi kunabantu abasebenza ngamakhandlela abangasebenzi ngomuthi. Bayadinga ukuthi baze la ekhaya nabo sibanikela abithuba nesikhathi sabo sokuthi basebenze ngayo yonke into abayisebenzisa ngayo. Siyacela ukuthi emakhehleni, siyacela kuwo wonke umuntu sithi ayikho into engekho la. Usebenza ngesiwasho, usebenza ngomuthi, ufuna igubhu, la ekhaya konke kukhona ongakucabanga ungaphansi kwelwandle kuyafikakala la ekhaya uzokufica. Unjalo Khehla Makhehla. Sise lapho nje. Angithi uyabona namanje siphethe ibhakede lenju. Injula phela le. Kodwa idinga bona abantu asebethe ukuthi ukhakhayi wabo uthi ukuqina qina. Amadoda sesazi isimo sokuphila. Weshoba Khehla Makhehla. weshoba Ndoda amadoda. shoba lenkonkolo Ndoda endala. we Dr. Nkaba Khehla lamakhehla. Dokotela Nkaba Ndoda enkulu. weshoba Ndoda endala. shoba Ndoda lenkonkolo endala. we dokotela Dr. wa doctor. awu Nkosi yami baba sibingelela umhlaba sibingelela isizwe sibingelela amakhosi sibingelela abaculi sibingelele konke ukukhona ngaphansi kwalelizwe imculo ngokwezigaba zawo ngokwehlukana kwawo namhlanje nibingelela uye kusigadla senyama Nkosi yami ngixolise kade nagcina ukungibona ngikhona ngiyaphila izimo zempilo zisishonisele kodwa impilo silokho sithi ayiqhubeke njalo nawe ke lapho khona ngithi impilo mayiqhubeke njalo zikhona izimo zempilo zikhona izinto ezisiphazamise emoyeni nasenyameni kodwa impilo mayiqhubeke njalo. Zikhona impela izinto othi uma usuzenzeka ubona ukuthi emhlabeni akusekho lutho ubona ukuthi ayingami sekuphelile abanye bazi bayinikele bathi sengingafana noma yini mina angivumi mina angifuni lokho akekho umuntu okumele ukuthi azibulale akekho umuntu ofuna amukele ukuthi ufanele ahambe emhlabeni lalelani sizwe sakithi impilo mayiqhubeke njalo kwala noma ngabe sokuphele konke ngizokutshela into eyiwani yes uNkulunkulu uyaphila uNkulunkulu uyaphila uNkulunkulu namandla uNkulunkulu nakho konke uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba nakho konke ingakho ngithi impilo mayinjani mayiqhubeke njalo lalelani bafowethu uyazi ukuthi akekho umuntu onamandla okudlula uNkulunkulu mina ngiyinyanga eyaziwayo edumile esebenza futhi ngokweqiniso ngiyazazi ngoba mina kanginayo imagic kodwa ngiphethe equality uma ngikulekelela ekuthenini sidudula impilo mina ngibe ummeli wakho ngakho ke ngicela nibambe la fanele nazi ukuthi uNkulunkulu wenza ngebomu ukuthi asincishe usuku lokufa kodwa wasinika usuku lokuzalwa wayesethe kuzalweni kwethu kumele sazi ukuthi makuzalwa wena uphuma ukhala uphuma ufumbethe kujabula umhlaba wonke wayesesincisha kusuku lokufa angifuni umuntu ozozibulala umuntu akalindele umveli inqanga kube nguye umuntu azoqeda ngaye yes njalo uma uNkulunkulu engathi angakaqedi ngawe akapheli ngawe mina ke nguJesu wasemhlabeni ngiphansi kwamhlaba yalingana ngiyanizwa nje bafana mina ngisadingi nokuthi angisa advertise mina angisa advertise umsebenzi wami uyaziwe ezweni umsebenzi wami uyayikhulumela kubantu angisabulutho mawuthi Dr 2+2 mina ngisigadla senyama ke madoda esafela emazweni mina ngundabaza abantu ziyakhulumisa amakhuluma kwahlula iphoyisa ngaxoshwa imfene maxoshwa imfene kwela kini embodlo gijimuze la ngiphansi kwamhlaba lingane la ngilekelela khona abantu yesintu lalelani ke bantu bakithi kabi Khehla lamakhehla konko Ndoda endala. kabi Khehla endala konko Ndoda endala. kabi doctor konko Ndoda endala. kabi Sigadla konko Ndoda endala. impilo mayiqhubeke njalo kabi Khehla konko
ndoda endala impilo mayiqhubeke njalo ngithi kabi khehla lamakhehla gobo ndoda endala impilo mayiqhubeke njalo impilo mayiqhubeke njalo impilo mayiqhubeke Njalo. impilo ayiqhubeke phezulu kwezimo yes phezulu kwezimo Ungabheki manje into ezomisisa. ngiyajabula bafana bakithi ngoba niyasebenza seni-right imali niyayiphatha manje yebo khehla anilambi angifuni inyanga ezohamba mina besiyalamba Yeah. kodwa angifuni umuntu oziphakamisayo phakanyiswa umsebenzi wakho lalelani ke madoda ningawuphatha umuthi nikuphathe konke niphathe ibhokwe niphathe utikolosho niphathe umantindane niphathe inyoka amandla kaNkuluNkulu angeke alinganiswa nangomunye umuntu akekho ozoba namandla ngaphezulu kaNkuluNkulu nangizwa ningalahli igama likaNkuluNkulu kunjalo ke uyangizwa ngeke ukhonze lezi indwangu kakhulu ukhohle ukuthi le ndwangu ikhona ngaphandle kaNkuluNkulu ngaba yikho le ndwangu ngani ngiyanitshela nje ngithi kodwa impilo mayiqhubeka njalo kulungile-ke bakithi sila kwamhlaba yalingana kwakhuba lonimbi wegcekeni abantwana bami bedlozi uDr Nkabi usegoli bese kuba ushoba lenkonkoni useNewcastle endaweni yaseDix sikhona nje sihlangene la okwakhiwa khona impande bavakashele umkhulu Nkosi yami umkhulu phela yikho lokumfanyana lokuyimo okuthiwa ugogo logobili saluka sempondo uvuma 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 ezizweni usandla sembethe izulu nomhlamba namhlanje nje bengizothi kini impilo mayiqhubeke njalo phezulu izimo zonke impilo mayiqhubeke njalo angithi ke lento mina lalelani bakithi lento ikime egazini nawe uyayizwela nje ikimi segazini lento mina ngifake and angiplani awu Nkosi yami intatheli zami zonke ziphile lapha ekhona ngiyanithanda nonke ngithanda ngisho nabelaphi bendabuka siqhubekeni sithi isintu sikhona siyaphila sithi hayi magic kodwa isintu sikhona siyaphila kodwa hayi magic angithi isintu sisuke silekelelana hayi lentathu umuntu ufuna into ezokwenzeka manje no magic la ekhaya kwamhlabelingana silapha ngokwesintu ufuna sibekezelelane ngiphinde ngixolise ukungithola efonini akukho lula kodwa ozama phela Nkosi yami uzame kakhulu ngamasonto ngabo labo 2 sengigcina ngifuna ukuthi bantu bakithi akuzona izipokwe nani la ekhona umuthi zonke inkinga zabantu sexasulula kuphela ke bakithi abantu abaqinisekisa ukuthi umuntu alalela ingilozi yakhe ukuthi kufanele ezikini noma akufanele ngiye ngithi mina sihlolisiseni sibaningi ngodokotela ulalela ingilozi yakho ingilozi yaphila uNkulunkulu ukhona nithanda ningathanda uyabona nje la bafana yebo ndala niyabona yebo ndoda kuphila bathi ye madoda emhlangeni uzima kuphila hayile akuyona ingane le ya ama-topholax ama-topholax bakithi akhona kodwa lokho okujulile la ekhaya nanoma iziphi inkinga siyalekelela kuzo siyacela ukuthi niphile thina asamakethi lutho sesithi impilo mayiqhubeke njalo awusho Nkabi uthini impilo mayiqhubeke njalo shoba lengox impilo mayiqhubeke njalo impilo mayihlezi iqhubeka njalo shoba lengox impilo mayihlezi iqhubeka njalo shoba lengox ungayilahli ithemba impilo mayiqhubeke njalo bayede dlozini bayede hayi phela nina nisamaketha nina nisebancane noba inkunzi masusegola hayi la kimi Nkabi mawulaka emhlabeni ngani uzokhothama la kimi andisimo siyakuphoqa mfana wami ukuthi ukhothame ngempela la ukhothama yebo nawe shoba ngoba inkunzi kwela kini la kamhlabeni ngana mawukimi nje ngoba ingane njalo ugcobo lukhule noNkulunkulu anikhusele ningakhohle ukuthi uNkulunkulu ukhona wazi konke impilo zabantu ningadlali ngazo impilo zabantu niqinise kakhulu ithemba kubantu nibasiza abantu balikhuni abantu banenkani abantu bahlukahlukene abantu banenkani abanye bayitshela ukuthi bayazi kodwa bazi lutho nina kunjalo imoyeni ingakhuli niyezwa uNkulunkulu nimlinda niphakamise angithi awuthi ngixoxele phela mina sengudokotela osebenza ngogcoko ya ngiyangizwa ngithini kunjalo ngithini kini udokotela osebenza ngogcoko ecishe kakhohle awuthi ngishaya imfingwane yami mina ngudokotela osebenza ngogcoko sengivele nje ugqobo ngunika ugqobo lwaleyo nto oyifunayo ngaleso sikhathi ndala nangisi
mina ngikunika ini ugcobo lento oyifunayo ngaleso sikhathi. inamba yami angisayibiza ayikhuluma bizani nina ngoba nisavolunteer bizi number inamba engitholakala kuyo for abantu basegoli kakhulu ithi 0083 998 6596 083 998 6596. Makumbamana umhlaba lona ushoba lenkonkono otholakala endaweni yase Newcastle eDix utholakala enambeni ethi 066 177 4078 066 177 4078. Sikukhumbuleke lokhu ukuthi konke kuyenzeka kodwa konke futhi siphinde sikhumbule ukuthi amandla siwaphiwe uNkulunkulu. Bayethe impilo mayiqhubeke njalo. siyabonga.